Ja sam Džemilja Šerović iz sela Suvi Do. Bavim se guslama od svoje 9. godine. Idem u školi Suvi Do dr. Ibrahim Bakić. Pa gusli sam zavolio preko svoga deda, on se s tim bavio, ranije su bili posjetiti, nije imalo, na primjer, nije imalo televizora, nije imalo kafića i ranije bi kafana nije imalo. Bavili su se guslama i bili su posjetiti koji. Imalo je tih guslara što su zabavljali ljude, frula, dvojnice i tako. Najviše kad se razočaram, uzmem gusle pa se razgovaram. Kad mi one na kridu zaječe, od svake mi bolesti liječe. Pa kad dođem iz škole po nešto tu ocu pomognem, oko stoke tu tako i slobodno vreme kad imam uđem u sobu i guslam po 15-20 minuta, to me otpušta i tako. Pa nisam bio učesnik ni na jedan festival, ni na takmičenje, a i mogu bi voljno. Pa sad pozvat sam 19. avgusta u Sjenicu na sabor, isto kod Vuka Pantovića, guslara i velikog čovjeka. Pa omiljena pjesma koja se pjeva uz gusle koju znam je Smrt Omera i Merine. I miriše zumbul i karanfil. Ej, Omer momče, Merima djevojka. Prezime ime Jašarević Avdija. Rođen 1930. Guslara u mojoj porodici pa ranije nije malo, nisam zapamtio. Od tapu do ovo moje godište ja sam počeo kao mlad guslač. Ali nisam to do kraja baš pratio, ali ipak sam pratio. Sad, ovaj instrument, moj unuk ga potrefio tu odrasta, vidio ga i zaljubio se prema njemu. I on sad taj instrument prati, voli, pa je poručevo, razumiješ ti, tamo gdje se pravu gusli, da mu se napravu gusli. I on je pričao babu, rekao mu babo, Boga mi sine, kad zaljubljen ti, dedo, nema problema, mi ćemo te pare da damo svako doba. I mi smo otapu zadovoljni s tim instrumentima, ima te instrumente prati dan danas i pratit će ko Boga dok je živ. A ja sam već ne ukazao, ja sam batalio, danas već skoro 90 godina, nisam kadar. I sad mi unuk nastedio, nek mi je zdravo i bit će ko najbolje ako Bog da. Fata Jašarović. Pa od radosti plačem što on gudi, što nam je drago, što će da izađe i on, da ako dade Bog pa i on neće krene da bude guslar. I svi mu želimo. I da nam imamo osjećanje sa njime i eto tako. Pa osjećam se, kako da kažem, srećan sam i oni me podržavaju i ja njih mnogo volim. Ja bi poručio mojim prijateljima i drugarima da se oni bave nekim instrumentom, da održimo našu tradiciju što su naši stari ranije na posjetke i da se udaljimo od tehnologije, od interneta, što deluje štetno na omladinu.
djevojka. Mala je upazila straža, mala straža Omerova majka, pa Omeru sinu govorila: o moj sine, Omer momče mlado, ti ne ljubi me djevojke, ljepšom će te oženiti